Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas hadirat ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita bernilai ibadah di sisi Allah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita semuanya tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maraja Mapancing Nile Yaro Yanaritu Allah Ta'ala Palalingi Atanna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naikia sebelum dinafah narifajok ka alimalabina nabita kung Allah Ta'ala naparente malaikat Jibril dupaiwi alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam narisur malaikat Jibril kung Allah Ta'ala tamarilalan na suruga mala tonat-tonanen riasang burak iya burak batin lutu na jauh bilak tak kajoy, dan ternyata yaitu namati burak naripakengeng tau mati nulu pego isampaja 5 watwewe riwattu mati melota ripalete rijambatan siratan
naikia watuna tama malaikat Jibril kolalat na suruga may galad burak na angkan na tujuh faki tasidi tudacan nunu madunu we matanna nakutana malaikat Jibril makna agap patudacan nunu patadunu iwe matata nape bali ya burake nakadana mukda diladak ka lau ritoriko jinna ko Allah Ta'ala maka de malaikat Jibril iya na akat tewe angkani parintano kong Allah Ta'ala elo iridupaina alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aga hikmana devana lele rifamaseno kong Allah Ta'ala nabita yudda ni memani kolala suruga. Intinya manas dan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li surga dan ada jaminan sininna ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamamana surga sininna ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idik mana tamamana surga dengan catatan tidak semudah membalik telapak tangan angka matoi proses angka matoi civi-civi angka matui pape angka matui putara angka toya pali-paliang angka toya demper angka toya lemeke angka toya patatotutu angka toya aka angka toya usah tergantung kuidik angkana dua pegangan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi arwatnya luturan ni alena malaikat Jibril si bawa ya burake naruntuk ni ale malabina nabi tak matinro ritalla emakukwe pallawanganna batu masalekoi bah tidak semudah orang masuk di situ hama seto ngapa ya maseto ngapi. Alhamdulillah ya dia itu sombong nabi remak tuwe tanda diiku nabi remak tuwe barakat namiro acara mengenge disampaikan 1-2 ayat Pak Mega kena nak fakafala Al-Quran abu kona sabarak ko mulai ujian apa pede agama tu yurus pede Mega ujian abu kona napala le toko gatawe naga toko na bati-bati toko gapun nagaw maga ko pokokna jamabani jamamu angka toga nalako tawe na dito gigaga sarakang iko pungala Ta'ala tanak ko wadi jadi kosor rakadimu tapi malis ko pungala Ta'ala. Nah naruntuy nabita si riwayat ternyata ribu iya rumalabina nabita narialawe samsa pole kota-kota ulawange dari bisai we samsang ate malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam isapa tasalangna mau nisi batu au de toga geruntu nari murah nari bisai malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunga-bunga ilisari ati malabina nabita ya nari tu hilmang agaya sahilmang nyamekini nawa pada ribake agi pada lomu pegau pakai nyamakinin nawai nyamakinin nawa nasabari numba riasanya ikhlas agar riasa ikhlas ibego isi dia pangkaukan
Iya rega ada nasabahnya dega agak susah. Contoh benetannya je Pak Desa wetaurina desa hadir berarti tanya ikhlas. Itu adalah keterpaksaan. Lo sia-sia bahwa benetan aja ianu kita ni nade aja hadir. Benetan aja ianu kita ni deje berarti dia ni gaganya makinin awak. Yang kedua ini serimi ilmu fadisengeng. Yang ketiga tepe telu ili sering hati malabina nabita napa rivastar rajoka ako na joka nga na mega ibitangin siti bawang akata na ro sampajan 5 waktu. Kalau kita tinulu maberejama tawede kotoluran na kampung masigi pagkasingi song system na masigita taro malopo coron na madosa ya tu kung kataw mabalibola masigi na macay ko marukay sadan nam coron na masigi. Aja sih gajolo maparotes karena ini adalah hak saya berbicara waktu ini. Biasa angka makada je ni taru mana marukalada na desa to mataru-taru. Cocok ni demo mataru lo tuy maren kali ngaya rumah bela. Na deto na to libatu tu tahu ya itu na makalale ko mapa muna tetepe tu ele gangka tete 5 batu tu jokon mu cele ko tu masige makada haga mu pegau. Apalana ya tu babange pak iya kurang maka mancaji babana pak mega nafaka pala supaya jadi semangat. Oh meta kana monro masige bang. Apalana ya tu babange meta mani napo wiseng pawatu ku sanawe demo bahang ni makada oh suka bale apalana tu bene wiseng ni hai ugan rus to libai cana isele apalana ya tu babange vega gang kanarate samenna yang kalina Bega kan kanarate samena gang kakoto tu lopo na ya dampengi dosa-dosana. Jadi baki napi tu mega lato cai selet bang aku nana. Iya ridi lato alat tu generasi muda ekot tenre ni samenge. Dia pak tolong mijik mengoli desa ni acaki deh mengito ni corona masih lato to na haya lalu malai kekecil awe desa agak kue dia gaga aku midornya mau belai kau mah belai tapi yang katoje anak muda na bangaga ina demo pa kana lokedo ya ro bawa makada ko angka apa sampaja tu patarime le malabina na bitta ya metona pa goncina tangat na suruga pagoncin na tangat na suruga sampajan 5 watwe tangat na suruga angke kwambo mulisat na suruga angke kwindokmu na iya belo nama analisat na suruga mudupa mani manya mengisak kamu sidaka masih sungkungamu alabongamu amaseng padamu patah sampajan 5 waktu
Pagonci ni terima sampai jali mawatwe salah sedin na yan itu bakasi ini komajeneki mega bapa ngaja nania akal itutungan ngoko tu komajeneki aja mako jako jawai sisa na balari karena masih ane wai tak bolo mana mako jako jang ayo tadi mako jako jang anan nani makara mega modi na masige dui kata capu anan nani oto majenne nang kato malampe kanu kunna na macare panon romana seta macino bisa limai aga barakana ilolo dosa-dosa na limata mata limomo ki ilolo dosa-dosa na timuta na yato na timoy madendro la jamin sini lalo, sini ngijali, sini gosi, sini nginana. Karitutu kaya riko to ni magosi Tadi cerita mana jana to yang kemana jata. Nigi to subuh jana pada narupa to bungalatana subuh to jata. Itu si dia apa namanya amat kok. Itariani. Tasidi misangi ema kukwe ya riolo romai bali boleh mi misangi kongka jaja ema kukwe sila lona ka jaja apa ni samana seluruh negara Republik Indonesia. Tanya anak ko Bandung ema gosi Facebook WA Instagram TikTok karitutu ki yaro tali magosia ibitato ane malabina na bita waktu na mele batarimenga sampajang igonci lilana ditusuk digunting lidahnya magai tona boji mak gosip aja lalu mewa si bawa tahu tol na boji cerita jana tahu mangai ye kosyero ki jana tahu na cerita koma boko ki ini sinandre mamata abelai bahayaan itu magosi bu sinin na jana itu tu gosi di mana en na jata ko pasampanja ki na mawata ki magosi masya bu bawa ki ruku sujud tapat takabereta nalaman mata parata tapi lat libi kodito na nasampaja makadito ni murato ni mananato ni mariketo ni manuto ni namawatato na magosi matibawan no ya. Nah ternyata ini sholat salah sidi bagoncin na diterima sampajata pakasingi jeneta puri bisa aja terutama ro kuyawana kacik-kacita ro kaci-kaci salio maupun kaci-kaci lala biasa tuh dia nak kena wai jadi karitu tuh ki hati-hati tawakan nelalu wai nigi to pura majenne nakai do balalimana na baca syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya dampengi dosana namun ipade gana pallawangan nalangi enannya lima ritu junna jenne melo masampaja uraka macara mata sia salah satu kabupaten mega anak muda hadir tetongi ya ro anak muda wesi dina sakomapa ko tu bale ustaz tarobana pasa dia ganto koyolona deneku yo huole si make budo sama jenne sika maka tanya bangsani ya tu ye mi jenne na masuk yewe he ye koto melo masampaja koto masampanya maka ustaz deje wapalai baca-bacaan sampajangnya kurang kan reguruta rampe makda ya ternyata ya tu sampajangnya 5 intina kok dia memang meto boleh mau baca doa ifti taiwe dia mau baca ya roko suju ko memang komai kok dia memang meto na mulai nak buntu memang meto ni yang peti ya 5
Agaro takab bere Fatihah sahada salawa bere salam. Maka mana ha Fatihah deta apa lain? Madari ya ro kuburan itu mah bere jama berdoa itu Bu Ima to terakhir. Maka dan itu Bu Ima Al-Fatihah matetonya tu sudah peta Fatihah tapalaso na sa ujalli maka tikulala din na baca Fatihah. Maka nama ni Fatihah. Pero Fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Dan ternyata Kotobura Mas Sampajang ada amalan yang dirindukan oleh surganya Allah. Agar Kotobura Mas Sampajang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aja sana mo dapat lupa. Karo miyalo liso lomo. Napa kiri gili mapa ko helanya nih. Lang kan lupa. Bega ko lalo. Sudah mo kok tersinggung ki. Ada namanya saling menghormati. Apa ya mo kale bae de tadi na bawe mo tapa lupa mana lari mate. Sudah mo ko masih kiri. Orang yang bersalah, agi baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung kita tobat. Orang baca sih la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Niki kita baca ye beri batu Qur'an mas sampajan tapa matto kalau tena baca manasa maka diterima sampajata. Dan bahkan niki to mapamula madisina malasana nagangkang leler pamasina kung Allah Ta'ala. To lima bija lilana baca la ilaha illallah. Akan asa kung Allah Ta'ala. Abdallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Adang pengamaraja ko tawamu. Nanya papenya mo dia nagagapagangkan tawamu. Yan ito kung katong madang ko'y mabici, do cilikan anak mabici, jangan duduk sebelah kiri. Tujuh na do cilina. Magaro malaika pencabut nyawa di situ posisinya. Aja mo tudak ro. Ama ni Siti Pamadang ikut tudak ikut macu itu. Sebelah kanan ki. Agi baca 4 ayat terakhir. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan marja sampai terakhir. Purero cicana ba? Purero tuntuni mataru. La ilaha illallah la asiselle. La ilaha illallah. Sarui matana aja sementara makan la icalai. Mana kaya tapi komisi baca lang ya aga. Na cuma dikai. To icala mana icalai. Ya ko sarui matana ternyata ya ko sarui matana na lepak ni ta alusukna mesu. Itu tutui, ni ka tutui, ini tutui tidak mungkin lo na tutukan alena. Bismillah baca bismillah wa ala millati rasulillah. Ero. Tutui. Melasi tutusi baca melasi. Melasi tutusi. Kau melasi sorono tudang najai ni matewe ya tu. Nah karena siki pareng. Waya situ mega aku kere pareng. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ternyata tomurusu engi bangsa namanya ya rotomatewe aceh ki masam pajato mate. Itu sih dimaku kesesa mohon maaf. Jangan ada yang tersinggung. Mohon maaf. Biasa tayaru kasih kisam pajangi ko masigi tomatewe, biasa tayaru ibatama bawa tomatewe. Terlambat bui mata kapo, calarena tomate kolala na masigi ang kamana ng masui saliwang. Benawati ng mantan na tomate makare lo kamana. Nasadang ka majuma ng karata mo masigi akar tutu ko. Biar ko juma bawa mo jama. Kadema sampa jali mawatku ada pangaka kogonci po kabuk katawa mo. Pamasam pajato matewe sindi kira apalanna. Siapa yang sindi kira sindi pada lo pona bulu-bulu pamasam pajato matewe. Pura ya ro yantara lo kiburu lolonga ki dua apalan dua kira dua pada lo pona bulu-bulu.
Ya ko joka ki mangantara aja si musa bangewa. Maka da ustaz, tudak ki melada. Sedih teto ki tudak aja na musi bangewa ngaro masalah teto na tudak. Ita kondisi ko mega dori na bala besi. Teto ko la bele. Contoh. Yaro la bele kesalahanku. Karena yaro. Eko aja na musi bangewa maka teto tudak harus teto. Irite kondisi. Ko mega dori teto ko. Mega dori na bala basi lo mubasa le mo tudang. Tena makada ami tena makada pada mato itu koto koyolo na kaba. Koto lo melado coba ni gare. Mubasa le mo tudang melado. Tujuh na mata wawat pe namo coki vero toko. Sampajangero. Jadi kalau kisalama kalau laki buru malam mai bali pakutana na malekae magalo sampajangan paci ibatama ni laki buru tu madapeni malekae makutana marabbuka niga pomu malam mai bali Allahu Rabbi. Yaro denang kana sampajang, namo sampajang batu-batu deto. Pusani lo ni maga. Makutan maduana mana biuka. Maceri ampe-ampe na nabita carani bada nabita. Oh, malam mai bani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma imamu ka niga imamu. Tanya iman desa ta iman kelurahan ta itapu imam masigita maka da iman Sulaiman tanya. Imam badu tanya. Aga bale Al-Qur'anul Karim. Baca mi Al-Qur'annya. Maka ustaz tasaka-saka aja bateku tasakato kita bali bongkato kita petato kita bali ato baca mi si komatu mu bacana na tujuh yang aja itu hitungan aja kong kata tapi salah kasih ko imangi misalnya masih si sele misalnya bacana artinya takalupa gimaga aja mu tapa borongi. Nampi kasih salah. Kurang ma bersalah tapa ma protes ni jamaah. Ah gaji ma mapaki wajato ni mapake. Ah gaji itu mai. Lo ko kalau masam paja lo mau memetonggo tajangnya tak salah ta. Imam diangkat untuk diikuti bukan untuk dilawan. Itu sih ini mato makai mang ini mato mabusang ini mato makai ini mato pecai cuma gara-gara gaji maju belum mereka kan ni komen lo ibu imam makara tambe ngapa kesina 500 sebuah tala anu kan ni tambe kan ni natana to dita ya itu nasumbatan aja je mau makan di mereka kata aja totali waraka na liwakan dina mataan ralada ya tuh. Asal angka bangun dana mega campak na terima kasih terima campak tutu tikula alemani visi ye. Desa nak ada deh tumuilah sesa deh bukan mutandrangi lada lemu. Awe mengalata lada punya tamu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi itu sholat. Ternyata aku to niro ala lenganna ibitang ale malabina nabita rep yang karpauluna irpauluna bakalebusi repai bakalebusi makutane nabita ko malaka jib niga na yaro to makutula day masampanya dan ternyata balik kuy matama ni lalaki buru to de nang kana sampajang majalo-jalo lalaki buru gora ya Rabbi irji'i ila dunya oh buah bale suka kasih berilino pamelo nama sampai japulona maka de malaikat mohon maaf kuota 35 giga sudah habis capuni kotamu na 50 tuh kuta 5 dari totong kamakana ko estas fo no gaje misangin ang kaya sa pacha layak banting ay putar ako miaga ito no hati-hati asalang ka to makada bore no gaje misang aga tu aga mate mo to surso hati-hati
Karena itu mengatakan na Quran malabi khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim disawat wa lahum azabun azim. To bahansana ye iba buta meto ni mata bakitana mata bareng kalingana mata atina pacalaman ni batawana to bahansana ye. Maka dapat na mo baca itu tas deto mo matape. Ko de mo matape coba-coba ni mate. Baca ni HP mu alimema no kuota 35 giga ya ko de gaga baca lalaki buru buno status Korea maka da aman di bawah. Ko de gaga tepat na. Ko de gaga tepat na. Tapi insyaallah ini matape mana ki. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata salat itu adalah tempat pengampunan segala kesalahan dan dosa-dosa kita kecuali dosa besar. Ternyata ya sampajange lalu nak dampengnya tak salat aku Allah taala. Aja takkan ustaz mega mau aja dosa aku nabi dia kamu dosa tak. Mega mau dosa aku majamu sampai ku manu mau mama kamu mau kita kan manusia biasa. Dan ternyata salat itu adalah pengampunan. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah ya sampajangin apabila kipo dari anmah penjajahan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir wattunna tahap terakhir puri baterimenga sampajang ale malabina nabita siruntu Nabi Ibrahim alaihi salam di langit ketujuh. Maka dan Nabi Ibrahim alaihi salam ko ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah suruh lale ummakmu matana-tana ko lalan surga. Maka dan nabita kegewen ni rotana-tanange. Dena wadi bayang kapada di tanah-tanah tak menyelino. Ia di tanah-tanah tak kolino itu anrupai tajam. Sisang hidup pagi, sisang degi. Nah, aga ya tanah-tanahnya maka Nabi tak tega ni tanah-tanahnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kohore masam pajang umatmu suruh lalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ternyata nigi to baca si semua banda baca subhanallah angka tanah-tanah takola na suruga siddi magalopona 70 tahun na ceneri inyarang na pamatamuhon to angke tepat na matepat angka makada aja na pare wasam pajang subhana tutu no baca subhana tapare jeng adampang yaro subhana na masuk na yaro kotopura masam pajang so loma na karena sempoy jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamagi-magi na padang kaki kita ini semua adalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa-dosa dan keilapan. Maka dari itu mari kita senantiasa dan selalu berpegang teguh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana dikatakan takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ajak mucafa ide cita cede nasababen ngirita ni pawalat na bungala taala ide cita cede idi na tutaw tamaka riruntuk na rio renu tenang ka padangkana mamagi-magi pa di sanga sikalice ubalatu kaki ang kana pa baraka bungala taala di maneng labi-labi pa untuk alena to mak bicarewe. Tadang pengakung kata pasalah, jangan salahkan Islam, silahkan salahkan pribadi sang pembicara. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'waya qadal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban